Twakutangira program yitu Eishengyero buri wa gatanu kuva saa 3 mpaka saa 5 z'ijoro nuko tukuba turi program yeje na NRM Radio 5 cyenda na mwenda katonyeza mushanje fama ku rugarushiro mutawuni cyuruhura DJ Kanyamana wakutaho program yeje radio kugira ngo abantu bahurire bituri kutesa hano ya GoTv omulembara ndushangwa rwito rwa Makrista Road warga hakabaterini ishomera hayirije umutekano sa program ndi Boaz wa Mongolia izo ntwenda kureba okweherera okwebigombe byo butegeki okutaho yabana Caucus yabana retreat nyumwabaziyo aba NRM babineho ishaziri yabo omakaga mukuru wihanga Entebbe kandi chairman wa NRM mu ihanga ryona awishtinisa yoreka kuta Museveni abarho okukikisori kikorwo na vice president abirarho na prime minister barho na mukuru w'emirimo kandi utekatekera NRM omuyanga ryona omwami Richard Todongo mu bande bakuru mu bindi bikonji bya NRM so ntwenda kureba NRM cyo kigombe cyusinga yo abanyishengero kine more than 2/3 on parliament so literally ekikutese bwo mu Caucus NRM nicyo kuvuga parliament kongashi ntwebuza NRM kwe kushita meji yagire byacamo yabirito mu parliament ayibine majority kandi MPs ba NRM bagira ngo bagambira mu Caucus bo baheza afro ya parliament eshonga mbabaji recera minister na chief whip na prime minister ebyasagara ne byakaruru konkecho nchireka hi demokurasiya na munonga parliamentary democracy kugira ngo abajukiro b'abantu bahanure eshonga nkuru omuyihanga boreke obweremwa boreke okubasa boreke threats nebindi so Caucus ngo mu Uganda eshongire demokurasiya yitu kwe turabe ntuganira tutincyo cyubuzo cy'ikireki omu studios nyine omwametoro nawe John tunawe John no muhagizi wa NRM no muhagizi wa President Museveni no muhagizi wa MK na Ragabusongora John, good to see you again ikireki nyine mwami Paul Katwire Karamzi nwari ku hatari yo mu bya MK movement nesa ati erhoje kishani cya muhozi na bare baflyer yitu yabatiraka kofira hariho umuntu bamwita Rogers nwaburonga yangira ngo Paul mumbuze abantu bukamba bakwaturu kujwara inkofira zikusheza mahe niwe yojurike link ya mahe na mufanira angere kutukora nari inkofira yo nere kwenda kweshanaza ho yamahe Rogers nwaburonga nahate nayo nakureba kandi aramugishogo baza kwakira mwana wanje Boaz nakire vice president wa BP na mkungu mama na mwana wanje Kadajon kandi yarabaja amazina ganje manyitaka tuyefore Karamzi ni ngomonike movement na baretrenda mshononje mnonga esiko ngomonike movement kuchera mnonga esiko go national chairman witu awishtinisa general muskina rugaba amana center of members n'abagize nabona supporters mwana wanje wabuza nati imihambwe inabantu bababire ubufiro oba inabantu bababire ubufiro na kampani abare bababira skits kino wabakwata kantino wabakwase na nyimba zine rumwa wishtinisa bright mumu zakajwi nati na inabana bababire kawa kino wabakwase so Rogers nwako bireba so Rogers na zaka beka dwaliro mpala omukoti zake ngwabyali omukoti kake wabali omukota baki so ningira Rogers mu sometimes na saka takureba jama shije wasaka wagata kweza jina yakweza kubiro yayi okay konkate nuko bakwata so MK is very fine and the MK movement so nateka teka uko mu Uganda atkamugambere umwana wanje MK ayimekore mu somebody who is a strategic thinker na a strategic planner narebera who is very wise yes and so I'm sorry so and the Uganda yitu yo mission anyincha kare amasogeto gona na shops semere kubuto mu MK nuko twara team ya Western yona ya meetinga baka amakuru tugambire byarigire ati nabatwiri kanyo kaberoro byo because it kaza ina bagit ka meeting
and remain in the message carrying Tatimuka mutarantu. Nija kuzeshayo. Beta bake bake. Nija kuzeshayo. Because MK now is paid and president na president uliomuneja na inangwa amune. Abana hajayi ba konka. Nija kwatungira time. Yes. Muka message carrying. Okay. Ekariyo kusiba abahinzi mwana bakomaje. Kandi mugumizemo. Thank you. Yes. Twine Vice President wa DP abwechange kitulimo cha Western Uganda omwami Imam Makumbi. Imam Makumbi abantu ni mamosire numuhura radio stakushana kungatu amtaye sa Sky TV for the first time and Imam twashimerwa okureba abantu bahenda musyo na munonga abanyisingire yorukuruga we bari munonga Boaz umtibikana program Alhaji Makumbi Imam nego mazina ganje and the Vice President wa DP of Western Uganda. Western Uganda erimo Ankole Kigezi Toro sub-region n'Abunyoro sub-region. Okay. So muringo go mutano omwizina rya Democratic Party mukereze nsime management ya Sky TV boko kongera ndi gito muri Mbarara City kana no kutuhereza umugisha kwiza kushobora abanya-Uganda ebitukumanya kandi bataruko bimanya. Okay. So nyakire na ba panelists bagenzi banje aba NRM so nkuko mutureba mu studio nyina ba NRM babiri kandi nyina masuko mingi ntiniza kubikarra. Okay. Abo kuba NRM ebyekora bigwire. Okay. So ihanga ndargarka advance Johnny Imam ari naramusi yabucyo so ihanga ndargarka advance na naba NRM tubakumanya baryo mu cyeshongoro cy'abakristo icyo kimpurana beshongora ante ni intoraguha n'abantine yetu hata nabo tubakumanya ho bakutora omwe no muromo rumuhozi sumanyi project omwe wariyo mu MK undi izariyo mu wa M7 so mbwenu nenyuka migago abandi bali wa Bobo Wine abandi bali wa M7 abandi bali kaba kwenda kwitwa mizi. Okay. So mbwenu abanya-Uganda mwena bakutureba ikireki twina amashemerwa mingi kandi twiza kubashobora bingi no kubihurura bagenzi bitu ebo baturana babihihangere. Imamu omu DP yorukwebembera abwa Western Uganda ko kureba parties zindi abantu bebine regional tour bakureba ebyanga byabo mwihanga aba FDC faction zone bine nchikwizi barumu aba NRM mu maze bine kokasi owanyo wa DP kanshotari akakiceko taro kaceceko kongano shabantu nibebwazo. In fact Democratic Party turigire kugera event omuruguru omukawunda stadium manyimwe murebe bya ivyo turu national wide mutamburi hanga lyona turi inkobwana bwenko koko kureba MK barakabaremba hati bari yaha bakareta bazwire bushabakaze ndabantu mbuyayi n'abantu bingi so itwe tubitwina ho mukami mugerebere rugoro ejeberiye amawo nkumuntu na guest of honor best chairman wa NRM na hati nico kizo bukyabo bantu hati bamba ku information na information yegwire ekegwerire itwe ka Democratic Party ebibina byo na bayiza utubiyambire itwe toroho kudabiriza ebibine buri kubi no kubihumuruza homecoming ekeri amawo ekeri ya Democratic Party in fact homecoming njimayiso muntu ayinagaruka muka ati DP kane garukanga President General wa Democratic Party kwiyamazire kutungo bwa president twarwo mu delegate conference mu covid tukata kubasa kutambara. So tugaruka guru bare bakiro mwana wabo president wa Democratic Party mu Uganda since 2015 tumukageraga tukatunga NEC National Executive Committee ekasitame biro bibiri omuruguru yo kwakanga ukwizo kukwabira kurumo homecoming January. So kutwarigiremo omukasheshe twaza omukorogo. Okay. So hati umuntu yagera anti Democratic Party mwe kaceceko nimba atari kumwetegereza. So hati iwe nka Vice President ni wari kwembera mobilization ya DP kono mu Western Uganda. Toro
obunyoro ankore kigezi mwine register ya DP kujyo twine abantu bakwingana bati koza ba MK bine estimates zabo John register ya NRM no batakugikoresa konkamba kugambira ngo bine abantu 2014 imo mwine register nga DP hati aba MK for example muri region yo kutwara harimo aba MK waba beherera riya kare mu bumuruka wowe nka visi aba MK ni nkoko kugera nti Ronald Mayinja ninga ogwaye imbere ka paparano ebyo no bimanya David Rutaro mbu yizoma aji promoter ebyo mbu ya ayine register y'abantu hati niyo nupu teyine bantu nupu te political party nupu omurimo gwayo mukuru munonga no kuhuzya koro ruhuzyo ombayusi kandi MK just a minute just a minute MK project y'ijyo kureba yabeta resera beshongozi bakazwara busha bakaza stage te kutunga abantu konga ikibuzo cyanje nicyo kureba ni leta shiba amabere gazaheru ayoreka abantu entumbi hati abantu biza kureba shiba no leta ubwo mweshongozi no bebe kuru leta gusuma nyine mama kabena no Catherine kusasira mukite yini bantu ikibuzo cyanje cyorobe imam so ni nyadagarka dipe yo kurebe mbere mu Western Uganda mwine ngabahagize banga amwe no muri hati tukujya bahagize mukabanga i population ya Western Uganda it's almost 60% n'aba Democratic Party kandi nibeyongera every day so think basa kora estimate naba because pore hiri cyane nakugamba nagera kumbuza pore hiri cyane nakugamba yes umama ko narga isingiro district isingiro district ine series wendemo na wasa kungambira chairman wa DP nango chairman ese wano isingiro ryo mugambe no niwo kwenda kumanya mugambe na seri yako rugabo nibamwita ko ataraho narga kanywa misero wano yenda kutori yaine na stamp series wenda emwe aine na stamp Tekusana mbona abantu ngene mu isingiro district tebini basemo nabanye bakore ba TV Democratic Party eine ba leaders ekaine na ba candidates echo mutane kiri ekiruho nti NRM ekiba opposition zone ati okasingo hokuza kuba vice president wa DP nke Simba na John mugisha nke Simba na John mugisharo ngo namanye mumubuze na nabara Boaz wadire haru wano indani kandi simuye Boaz tibyo aningira ngo John something yes abantu abamwe twargo mahanda merengo kwija hano ngeni twenturarahash n'abandi bantu barga umurimo yabo bagisiga kujya kurora show weno no hatine miro kureta umwana wanje ugo akatemba akajya kutandika no nachumanya no chumanya ngo ukajya masa kusirira mikono nominating aba LCC in masa sub county nomination bakusaba abantu abo nominating abo LCC what cancer LCC chairperson umubuzi 2016 no wait a moment I want to put the record straight na yakana na macha okay Simba 2016 you lost miserably na seri wait a moment aseri yawo kihaka ukamukonka kawe omuntu omwe owa government yakweta yakwente yanadize mu government eyokumanya mnimanya what ente yanadize no 2021 that's a big during the nomination niwa bereta during the nomination wasera emikono yo kugira ngo bakwikirize kuhandika abantu abadi nangwa na ba movement from your village from your parish and from your own sub county you didn't get them now nikiba kigwire parties zone atisemiri kugira millions of people what is important nukugira ngo zine ideology plan nari structure so and so kuko muntu kwiza hano murijire gukora cooperation agreement ningo kubo wino munyabuzare akakugira ati nyine ho kurara ukamugira uti jora rumbuzi kota yanjye nyencho kamuhura ari ha street ariyo nakujuma NRM mazire ko bakomodatinga not even a year ago
niba mazema homecoming was rhyming with the 1 year of the cooperation agreement. Actually Mawa Kana celebrating a cooperation agreement, not his election as DP chairman, because during COVID tubarakoze delegates conference. Now nanka siranda secretary general kujo muyala was because of the content of the cooperation agreement. Uwo kumuha ministry was purely because of the cooperation agreement. Cooperation agreement wabene wagiseningo ukata. Now nikiba kigwire, it is purely mbido byagire kujya akaja masindi president haberali yagera to president miya mugudu DP abaina mba mutera yaje arusha nikiba kigwire completely imam makumbi kuja gambe byabagande bakweta byaswaka as if people who are listening are not serious. Makumbi turukwende kandi umanyise bya we are serious people. Menyenda ku replying bya aba DP koragana na General Museveni na government haro menyenda ku replying ibina agamba mpere rukene cyo kubanza comrade John yayiteba goro yagera mu kashere mukono kwesimba yambura 2020 kandi kwiyagaruka yagera mu kesimba ratunga kabeta 16 kesimba kabura 2021 mukono kabura. I have said it clear. So etono sechuba mwakireba abari ya TV uriyo mu DP okay simba tore simbire echa kabiri ekisube kiyabiha just a minute nza kwitaba umuntu nawe basi echa kabiri ekiyabiha nekente mbiyana the government ya Museveni no kigambe y'ukoresha government ya Museveni mbwe campaign echo nekisuba basaba nabanyaba kutureba television nyoti nyine ente ya government ente zinyine nezangenze tungire so echa DP wambuza nti ndio mu DP so Democratic Party nemwe tetwine DP ibiri Democratic Party nemwe ekwebemberwa His Excellency Honorable Norbert Mao niwe President General wa Democratic Party koragana na NRM na President Museveni echo no basa kuregana na John nko muntu nko kundi yaha konkati kikumanyisa nti ekibine nico cyakoragana wabare mama so ite turi yaba DP kandi yabakora bucweki hembe okurebanteje government ya President Museveni government ya Nachemara ya rugaho ihangari yatunze ete bakweri n'amazara amazara iwo cyumanya ngo bakagipakira iwo ryo munasi niwo kuzase nkugambira bagiteye na haje iwo no zase nkata kwine John na babiri atutere esumiyero tinyene te ya Museveni ejo ne can we call the coordinator ya jukweli you call him John uko katurige that's the total lie muri kwiza kugabantu ati hanga customer kumshakanya wano ngaberente bakamba ngaberente kaje shumba munywani wanjye kabeka omushagira ngo ine support ngo ine abantu kuba vice president wa DP okesimba gwegombora icyo bari munonga turi ya program yetu icyo wabuza kigwi turi ya program yetu no basa no kwese president Museveni abasa kuzanchwe uswere ncha isimbabwa cya maniro situ bari munonga so ejo neveri rice y'umuntu binda kwese babu yayo bari munonga ibunga John nkasinga karuru banyuma amahiga kargama keko barracks evidence zero akaruru kasinga bakiba bakosembu John rekati twine omwami Moses Nwagaba entwiga kashari ya nakucherwa kacyo karushoti ya kahihi lekatu hindure mukaciterezemu then tuje tandike n'umurama gwitu niza kutandikana John inshallah lekatu hindure mukace we shall be back abakuturi ba Sky TV. Sky TV, irakari abantu. Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesiwarkari, the MP Mbarara City North, invites you to Perfect Your Expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event where the school representatives will be competing in debate. Not an administrative decision. You make the decision in person and, put yourself into the action as the person and no one influences you. Is aimed at promoting the public speaking skills among the participants. Should be more serious about that, whereby the students who go home in the middle of the term, when they are entering, they take them and they get to know what they have come with. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mwesiwarkari and Sky TV. Konga shunze kanibo chira kweshongora totera yokamu. Ichenda ngonywe kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona
karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda gushobora karyo mu maduka no mu masupamaketi go no mu ihanga heresime yazira umushanje umushanje 5 9 9 2 5 Saturday nga 10 Oktoba aya mawe mugenda kurendongo David Taro izi nimbarara live munarongo album launch extra Oyo Taro ojakura Mbarara University in shirinzo mtwaro kumwe mitwara ebiri na tebro za mtwara 5 muje muriendongo nsiaka baba endongo ya style endongo ganya kusikuro jikure this is Rutaro a new model Saturday 10 Oktoba Mbarara University in ejakwata muri haya murete yani bya mamate hey echane chirange nyana next time rajona na tirubatanga tirikurubatira hamtima Rutaro mwana wanyita Uganda Uganda kombucha drink Sanyuka TV Afro Mobile SPC Join Millers Bukade TV Roseful Mattress ne Asante Tangawizi tea. Water please. Can I play with Momo? No. Ha. Hey, can I play with Momo? Ha. Here's our merchant. Oh, very good. 7 mega? 20. Can I play with Momo? Unfortunately, no. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Nasibe ni waro mukaga nyowe niwe sande nze kusoma ya mawe wijandari. Amazina ganje nibanyita Joshua Tukesiga, director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Ntwereza abantu bwegese obwo mulingo bw'umutano ubujwangizemu na ebyemukono n'ingashi skills tugesa abane baharani tubegesa computers kandi tubahereza na transport ababana bakubana bataha twine school vans twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi ngetaye mwenemwe kandi abakwasa kuletera umwana wawe yaruga mu murungi wa nyensya tubasha bangu mutwereza abana banyu abo kuba tuyo ishomero ryo mutano ari kwasa gukora kugerekiri yakora umwana wawe wabana ndakutushikira mutera akasumu 0 8 8 ningashi Airtel 0 5 2 endijo 0 3 2 15 baba nonda kutandikira mukashanicyo ka email no twandikira hari info@adulam.sc.ug waba nonda kutureba mikutu ya internet no tugugulinga ha www.adulam.sc.ug. Hayo Jane Herbal Tea Drink. Jane Herbal Tea Drink eddekendo okuvira ddala miti gyaffe nakabala ekyokunywa ekimmalako obukowu abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma. Akaseera akanyuvu ne bakyali bange Jane akakkanya mukyala wange ku mulimu n'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali. Jane Herbal Tea Drink atujjuza akolebwa aba Jane HST Limited. Musange mu maduuka mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga. Hayo Jane.
irakarya abantu mutsasira Sky TV irakarya abantu ikiganiro cy'iro of air ni kiri powerful kusinga kiri yambeho byona nibiretwa John umwana wa mukombozi n'wakutabara program konka twagaraka abo program y'Eishengyero Elna Radio 5 china na mwenda katonyiza mushanje fama DJ kanyamari kutera abantu sikino studio tune umwami Imam Makumbi Vice President wa DP abo Western Uganda tuminaha tunomwa mpore katwire karamuzi na rugoma MK movement tunyene umwami turinawe John na hagera NRM kandi Moses Nwagaba intwiga yakashara prida yatwegitaho yacerwa mukace konka yabatumanyise ngo nakucerwa mukace konka Moses abantu bete tubene ku kwakira John twazana kagamba twabatangira mwe no program y'Genuzire nakira umumbozi nungi program yagume ne kubonera nyo nabararika program ne kubonera wabare no twakwakira John so nyuma yazo tuwe twine Caucus ya NRM. Yes. What informs the party chairman kugira ngo habeho Caucus because parliament ni turaneshtama ubwire bwona konka Caucus ni basa kubaho umuntu nkaguma mezi nkana ate bikwamba ganirwa hubu ubwire bwona Caucus yetaro unanimity okwicerezana kwa NRM numukwa driving atmuta numuzako bamuhirirwe muta nombamuhirirwe muta MP zo butahonda ndanshongeze nari mwere kwenda kandi hatabiro Caucus webale muno numazuma ngo kiro cyureba byo habe haroho NRM parliamentary caucus kandi no mu constitution yaitu aka caucus ya NRM aba MPs abakwizera hakadi ya movement kandi nabo abakuba bizira ha independent konka bakozera memorandum of understanding na NRM then na some ex-officials abatalva MPs konka na minister bali mu cabinet nebekirizibwa okwetaba mu caucus ya NRM. Caucus ya NRM chairman wayo na government chief whip kandi habasa zinu former twatandikire parliament ni 11 chairman akal honorable Habert Tayebwa konko bwesa zinu hati ne honorable Den Samson Oboa kandi na constitution yetu ni shiriza ngo Caucus ni sokustama echarinjuru chief whip na ni sokustama echarinjuru national chairman wa party. For this case wabaje convene general convener abe national chairman his excellency general Yoweri Kaguta Museveni kandi habe haloho nsonga ezabagambire enkuru of course emo muriyezo ni ya money lenders okuba gizera ati nikisoboka kita kugira umuntu ngo wamuha sente ngo akutiremo amagoba ga 20% ukweza twiki business zata tuno yakikirizo mu ihangarano uticho ngo hakaloho first year ya microfinance na obataho umura Uganda Microfinance Regulatory Authority etakajireho sadite kandi yagira ngo taroho lending institution range ya 24% omwaka kandi hati first year byiziri iteka ryagira ngo harbaho regulations as relate to Ministry of Finance Planning and Economic Development echebeta kakozere and president cyumugwireho nintekereza okuba money lending very hard for some time nintekereza ngo ekirekere cyangwa hano kumukaho no kweta Caucus kugambira mu Caucus hanyuma yaba MPs bengi kugira bizwe kusankebyo na parliament speaker wenyine akaraga ko Aneta Mungu akagira ati abantu abo ba money lenders na ababinga no korum principle umunda ya parliament kandi tubargaraka no kukirizwa kwatwa umuntu wena ari mu parliament kwecho kikidaho wanyuma yaba MPs abamu kwatwa wa sente of course ukubanza kalwitwa hano wa Mbarara North honorable Robert Mwesigwarukari obiyabeire ine ibandari umuntu uri ku miliyoni 220 then nondi nuwo witumbura toro saburijo no mbunyangabu Davis Kamukama obiyasingire Minister of Defense Adolf Mwesige hata abo baje ruzira Davis Kamukama ubakamba mbanje miliyoni 10 ay abodo babemba mubanza bamugira ngo 2 miliyoni 2 tajya ruzira miliyoni 2 ya sera zabora amasumi ya gatera sente za lemba al member of parliament
okuba miliyoni 2 noso tuzo babe bamuheire za yongera so bamugira ngo hati miliyoni 10 ito bande tweho miliyoni tukureke ozindo zero mpora ubyaremere yajaruzera ebere bya mazire n'ibyo so president information nagitunga hajyaho na speaker wakora statement yajara ta absenteeism ya MPs nere twachi omuconstituency kamutaliyo omukomitizi kamutalimu plenary kamutalimu abamwe abakutondoza bagambira omugurusi ngo aba MPs babo mabanzaga bari mu maraka nibesereka no mukoro hati basindika ba PS babo so ejeberere emuhansonga nkuru kandi NRM nabagireyo baraganisa kunejya koro nta Caucus umugaso gwayo ogwamani nko wambuza nahabiriho ki namba 2 agaraka wambuza ohakubatabiro Caucus hakubatabiro Caucus ebe bintu ebe babihahi no muhamya mutangu MPs bagambo iri akarumu very good hati MP mu parliament wo mu party yone na leadership abantu puke ebe DP nabo bene whips babo bene leader of opposition bene no kumba kumenejinga ba MPs babo neitwe no butakubata Caucus etesero national chairman hello chief whip hello leader of government business in parliament ogun prime minister kandi haloho abakuru bukiko they have regular meetings ahansonge zimwe ezikuba ziri contentious ezikuba nzijwa kujya mu parliament kandi bagira okukubaza basobora habamwe either physically or virtually now ogun mulingo gumwe ogubasobora kugira bakaho without caucusing under the chairmanship number 2 ba MPs ebintu ebinje bakudiscussing on parliament nibabirgira mu cabinet Our cabinet of Uganda every Monday ne stama if it is not a public holiday and every Tuesday Minister of Information Dr. Chris Bariomunsi naja Uganda Media Center briefing abantu ha resolution za cabinet. Now resolution ezo obuzukuba nzenda either an instrument of power obuzukuba nzenda a regulation obuzukuba nzenda legislation hati ebyo bagira ngo hati cabinet isazire mukinu ya challenge minister obakushereto mu parliament kisinduka omukachiko akachukwatwa so akachiko ako kali kire halicho kire haruko kweta abantu abakutekereza ngo they have knowledge and interest in that particular issue so how much free is that caucus MPs ko kwebagamba because mbagenda batina agenda mbagenda batakumenya kutisibo bachibanjura chiri kisia and do they debate mu caucus I am very sure ngo aba MPs abakweto mu Caucus babe ina agenda ohereho agenda enu oboro nyiri kirungi RDC hano ibarhere kubeta netar hagenda RDC hano tesimiri egitesimiri kujya hagenda konka namanya how secretive documents are signed nale sealed documents bakweta sealing a document halo restricted halo secret halo tape secret halo so hati halo bakobaha bakabagira ngo ebitujya gamba ebemo muri ebyo nebi but this is top secret nawo bakujyayo nibajyayo mbamanya ebakujya kugamba ohireho obwiro bwinji kibeta because na hata jizira tatu na twagamba bino konka ninja kusera time mbete cyankwanzi for more than a day tugire ibindi bintu bitwasobora bikuchera for one day event nintekereza ngo nubabe ine freedom yo kugamba ibintu byabo kandi na Caucus eno no maye na rebuyo en revolutionary party yes ndi nyenda kumaliza n'icyo multi party system etakatandikire 2025 enaremwe kaine Caucus hakalo movement Caucus kandi movement Caucus ejo 2023 cyankwanzi ni yarigiremu deep conversation eza okuhindura term limits nango batahuna akachiko akabeka kurwa Dr. Crispus Kiyonga akabeka roho area Kategaya akabeka roho Vedandi Sali and two others akachika ko report yako ya hakanisa kugareka multi party elections konka president na abandi abantu benji akachika ko bayanga outcome zako nuho twagirira mu referendum n'ibindi so cyayereka ngo discussions nizitahayo no kwanga nangwe byarigo mu ebyo mukuru ya leta nabyo bitahayo habukuba na Caucus yo kubanza ya this parliament yaberekeye kwanza president akasa zire travels aba MPs no mango MPs bakacyanga so it is also true ngo halo hebimo bya kutensa kandi baka nka lawyer one oreba Caucus neshtam
echa kukase kiyahinguza nkiba kitaho n'ikindi cyo kubategereza mu parliament yahamo muna n'aba MPs ba makumba ba DP bueno omunkore y'ebigombe Caucus nebera numki omunkora y'ebigombe abo kuba nishazi y'abakumanyana kwenda kucyendezo kutomerana statement y'ugarikemo nishazi eriya barikumanyana kwenda kucyendezo kutomerana bazo mbingi nabwo ekyo Caucus ekire buri kibina cyona ekine MP zo mu parliament abarenjiro omwe kishemeye kuba kine Caucus ekitine Caucus kiri umushubi bibiri PPP na jema binomumu nagira ngo ekino renjiro omwe babine MPs barenjiro omwe konka batine Caucus batakwasa kushitama bakagira ishazi ryabo nk'ekigombe bakagiye bikiriza no bakabimena ku byanjurira ki abinji ejo Caucus yetariho mu kibina cyo butegeki eki kibina kiri umushubi nikiza kutagataguka nikiza kutomera ndombingi makwija muri nkeke emwe hata mukitamu muri kikorwa rwecyaro umwaka hakanisa mutahiwe ngabatakaribana numba n'umushwara nabwo eco Caucus ninje hagira ninyana ngo yebeho ni sayini ya maturity na shukuru mbyo butegeki umuguru politics okushitama mukikirizana mukabwena ekimwayikirizana ho nka family mwe y'ekigombe mukagenda mukaza kucyanjura bingi kandi mukikayo mukacyemeraho mukakimakatinga mukakigambirira kikagira kikarabamo kandi n'abateze bakaruru nimpamya abako babatori n'abantu ba movement tibine shonga no kujya mwayika kuriya mwatenze mwikirizana unity kateka umuntu wakiriza karoka kajya tukantero wa movement nashimirwa yahurira nk'aba movement wariyo kandi nibikirira ndakai ahiguru akora namanya ngo ebyasindikire MP ariyo naza kubishikiriza obuzubaye bw'abana buruga no gushanga Caucus yatandika koso bwingi bwayo kushimba ibigwiri ebigwiro mishogo umishuga n'ababa batori umwe no kugema abantu imwe kimwayenda bake mukakigema abingi aba batarwa mukacyeterera bingi bakabyeterera abana bakaretesa abanyi n'abamabondo mukacete cyabingi konka kiri ecyanyu cyabaki kandi mukakigambira ukashangwa abantu bona bakibatumire kumbe nimbabehera konka noreba ayishwara kugenda ayinami yokukaho kururuka so mbwe nataba abantu ababutosha bo kuba kubabehera kugira ngo iraka ryabona urugufu ndikoma karuru babunama acha bachura batagamba batekateka ngo iki bakora bakikirize konka yo essence akomugashugwa Caucus in fact nugumu ngwanshonga ziba kwenda kureta umwishingiro babanze bazarabye mamisho okuya warenshonga zikuba ziri ordinary zitari kwetenga kuzo kutwara Caucus mwene kabagira ngo hati ngo witura ibindi ngo bateke ya mizi gatap mwene cyo tikwetenga Caucus nezo munshonga is politically contentious nkenshonga zikwata amataka mwamzaganira amayiro akenda ka Uganda kitaga Caucus numweteka Caucus enshonga zikwekusa ahabyo butegeki nare nshonga ezikwekusa ahabyemfuna byihanga konkezi kubasa kwimukiriza enshonda zitari kushana nkamadini nokireba batinka haji ubwo umushana arahaji imam makumbi mbwene umwaza kuganira kumuraze kutongoza empunugumana muzigabo mbantu you need a position baza kwetenga kwetegerezana baza kuzitwara amasha wachetegereza ntabwo kuba noza kutegana saba salamu ubagisi kibina kandi bakubire bakirimo nahereze cyo kureberaho ecyahiri cy'utekateka ngo abantu baza kushobora
so okureta enshonga ukagitwara omu ishazi ry'ekibiina omu paramenti ekyo kintu kishire kimwe igana rigana konka obuzibu obu nabone kandi ati nka NRM Caucus kugira ngo ngamba NRM Caucus ko niine Caucus era active abandi bashaka bine Caucus konka tizera active niziba active zanzitongana okay kwa kugira obutikirezana rwo kumanya ngo batahayo n'ishazi onko bundu ya sibiru ritakugira ki ritari kushitama konka NRM nekira kushitama emirundi mingi kurabya mwe binte bishikire Caucus ya NRM emirundi mingi neshitama kurabya mu ebintu bishikire konka emirundi mike neshitamera bya mwe bitashikire konka bwa bano bicuruta munonga bishikare nemirundi mike hatuno basaga burro mwana cyamushana ya breakfast cyamushana na cyacho unkataka byamira umutero rihi hata ushanje yaranishwe rihi ecyo kugira ngo yibusi cyagera cyamwe so NRM Caucus neye junisubwa sometimes no manyisa ngo abanya Uganda nabo kubacumite bitakubeba nabo batekereza nka abana begwa kumanya cyamusana na breakfast basapa baguma biduko ruhi baguma bishkuri nabana nabana so tinkwenda ngo tushitamo nka TV tujye so noga kora bintu bingi kandi birungi noga bo kwitegereza MP wa NRM arukwe kwasangu ecyatagambira hagati ya parliament ngo nabagambira mu Caucus is that being genuine wati obuhango bw'enshonga bukahwera yo mu Caucus atu no legend ye yo arsaniye kugira ngo family yonerere hamwe omukazi omunafu nabona ariramo omukazi omunafu tiya leta takureta konka yariramo kashitursaniya bajya ngubona bahureho bacenga bajya uyu muri ecyari tagerata no wataho kake no wataho kingi uwe kingi na yambo wakake ninko kumagwana musindike motoka abamwete bakusindika batubara abantu bahenera meino kuko batakusindika mbaceta shoshoro fingo mu psychology wakireba so ate NRM okutekaho Caucus ekabagira ngo ibyo gambira mu parliament bikuru mu muje mu gambire kai Caucus ne cyuma yangu abantu abiyatira mu Eishengyero abamwe bakaze batakubasa in fact abantu bayinare mabingi bakaze mu Eishengyero batakubasa hazani kiretwa government kusyara mwenu you see hari cyo bakweta managing success obutwa bitumba high school okosha ngo mwana azana jyo mpira hata kugira ngo yomwe na mugamba ngo nazana je nakafuru ampira hati atanika kushemba mu class so hati enyo bageta managing success hat NRM egizere successes zayo ebinte byokozire ekabika abusinguzi konko ku managing ijyo success no kireba hatu batanka kutokora hatu bari abakuteka teka ngo babasa kutensa enshonga ziburugwe konka nyine cyo batakuza kwikirizana nabo mbero byo misho babareba nk'ikitokozi hatu batanka kuba repressinga ninte kimaziri so abingi Caucus na wabajya ngo bagiye kibashobora mazima tubakubimanya no bateganisa Caucus yanyuma zendebere mu na mukama wawe omwami Richard Todongo abandi bajya mu Caucus kwe kubaho MPs mbaba mwaba instruction mutarengaho ushoto mwaba ku bushobozi bwo kutenseza abantu bawe imwe mu kubana muhabara MPs mu Caucus nibyo by'abantu batosha bakwenda kamanze iba naftana abanyarwanda batenze akushara nyone masakweta Caucus nka family ya pati nka family meeting ya pati for example na washanga family yako mtaku kusema mkatense kama na kwa family yani igeni mitari family
so na Caucus yapata yona oba NRM oba DP ngiya mwana wa makumi n'izindi umushinga kwa mu Caucus kumbuza mu Caucus sometimes ni mugambira mbere mabingi mugamba mazima ikindi ntabwo byo nwana cyakana sana bayibazo parliament mo barobi bebo hano bafuka mu president chairman because chairman we shabaga gusa tunachakana sa ndo kigambira it's okay so watch it nanga so nabo ba members of parliament nabo ba kaba kazo mu Caucus and of course tudongo ya ron secretary general wapati kana shimo kana yazo mu Caucus because no manage wapati nabo members of parliament na waisinki bashime kwa magambo issues zazo kwa bino constituency zao bazigamba akano leo parliament itu inaite ya Uganda ni mpango wiro bayibaza parliament bakagambira ngabatunga cyase nkeje nabo befonga bayibaza parliament bakagambira president atindo turukubi umwege atatu nyine ngakambara nose yo tagadeni ati ngambara nose yanjye ati iki bacende bukuje bangire komera yes nari turukumara abatungi no shabukamera abo kwa twarabgarire bakabirya bakarye mbubo bite bikuzire nawe membo parliament ashikawa gamba ikindi baba muri Caucus ngaho musore time bakiragamba service delivery bagamba na manifesto implementation so ushanga bayimbazo parliament nabo bayatunga nabo bagamba takoreye mu Afrika byabo bagamba president bagamba na minister bano baba yabo because ni mabi yo minister baza kutinga nabo mu Caucus nibo bagambira so bayimbazo parliament nigina ni shazi yabo yo kwa bona batamu bagambira president nibyo basa singama namuna wakanye bokuze nabo bana no kumshaba ngano utukubi yo no akiga bitama basa na nejo nure baje bamusabire yes milioni 10 buri omwe abagera kurindo bamusabire milioni 10 buri omwe zo kugira zitashe kubayamba bari mu mabanza mayakanga mambo wazi Boaz gani mina mbona ngine kumwana wanje ukweza Amerika ngabara mu nyukanye ingaza nyoni mpaye yo manje ukade kare simba abantu bari kwesimba kanga muri Boaz uburu wa Uganda burusho kamoshorize wimewe ndase ndingi mnonga kandi kuretecho ngitoboteza bakaruru ndigenda tamuna ngabayambazo parliament Jena naba nushaka na chama naona nakuja kufuna kuza kushukuma chama just tunga star abantu bakine mbabasika kugambire abantu bakine mbabasika abatezo bakaruru nagata kuza bakaruru ni nyenda ki embabaze muzaki ari najya ko muri mugo ya milioni 50 wanje tigeze kandi ki ngwino ndaba ati no for example na nyo aguna the side zo kuzanya keje ukumcyara kwa uwo ukoshanga abantu bajya baserotere ngo mugire bakaruru tubakwinga koko bishabana bamwihose akababuzi mu mutone mu yose nde utimo kisi yanyu mu hagiro wakireba so mwena yaba parliament abo bana nyoni nshasha nabo and like me umuntu wa member parliament nakuzo mu elective kya mukombe yaro I think no kusanya ngabana ngo ngabana kwenda kuchimanya kubongereza akakongera ko kake briefly Boaz just 30 seconds nyine munywano wanje akesimba ari activist murungi muno konkatiri mu kasente yaka harare yagamba abantu batera ingaro yabukura yagira ate vuzo ngo bamubuze umukazi mubyo mukono ati atota tugeita nabashija atota nabashija yana gabesente ateze ito twenta atabashije mu bahatuko I want questions have na gamba amazing good ondi ya imucho mukono akarura kahira karo ya sanitize atebwa gamba to yuno bwenge atkunka sanitize konko mukaza akagira tugeita nabashi okuba mbamanya kuba amara kugamba what the next nukugabana ejeke yo tampingura mushumi so bayibazo parliament na batu bishanze byabo kagira afangira wise naba I see ke niyo time tuga time mejo bakagamba ibijya tuba bagabiri konsulsi zabo bagamba niba kweneguza ko naba kubona bakashabo pole bajya abantu rugambo nkuko kasenye umazini basaganira
cha parliament kutora na president yes kana ushoti imwe aba project ushoti cyo numukunda yo kirero reba kigambaho ati tukashura mu rugamba before yo kireba kigambaho why you think kigambaho kandi time ni yiki so ngiza kwije ishayo ngiza kwa cha parliament kutora na president cha parliament ije tika kigirimo nyodo achaye mu kugira no kuba waba next president kandi I think president ubu noraze kora noraze kurete buragireyo mu parliament koko imam imwe nkadipi kataka huragisha ziriani numukoro muchama. How do you communicate to your MPs? We bari munonga umutebekero sa program bagenzi bagibona n'abahura na nyina kubanza n'icya Caucus ko kanoshaka nkereruke abo bahire bagurusike misho nkana ibiri biri mu Caucus wabuza itweka Democratic Party borwa kashatu nek nestam borwik twine management management nestama borwa kashatu nozayo so abakustamamo nyawo nestamo ndeki hata abakustamamo management ba heads of department president general national chairman legal advisor women leader youth leader national organizing secretary so president ya tarmu ya heru na mbide ya tarmu nyono bongstama niyo namba ya kashatu okay umulaini yetu kutukumara kustama kisha inkisazi ninga Caucus ya Democratic Party itwe icyo mutane kitwina ryaba tugaruka tugera Caucus ya leaders of opposition political parties zone is the opposition is in members of parliament DP GMA FDC NOPO so nutunga leaders of opposition so ha heshonga na PPP ina nebindi ha honkeshonga leaders of opposition na ba notifying bastama bagenda bine common goal ikintu cyo bakuza ku debatingaho ninge kibaguza kuhakanisa ninge kibaguza kwicyarisa nicyo kureba hafa member wa parliament prime minister na moving a motion leaders of opposition at second so nitwe Caucus witu nebiri so mtebekera so program nikirizanga mbakibireho mu Caucus ya NRM bagenzi bitire bitwe baguruka abandi bajyango ijyo niyo Caucus ngibindi yes icyo kubanza cyabiyo na nyindagambira abanya-Uganda bakutureba nabinyi no program ebi nti itweka abantu bakuru ninga abantu bakuru abaryo kwene bakimanti yo muntu kwa kurwara ya isikyo bunaku yanaza kaba hariho signs ezikutandika kurebeka icyo kubanza nabanza fuke bigiri wako atabigeruka ho rofuki so numutandika kushaya nk'ibishake biri yahanju abazijyaho aho barayemera so Caucus ya ebireroho ya NRM bingo kibiri bitonya ebirere ya NRM manya ba NRM dinko besiga aha Caucus erere bazo kugenda na byajuka Caucus erere ya NRM kabire karya kabonero akakoreka nti government ekwebenderwa president Museveni nabagenzi be ikagwa karika kumbagara kare ibigere byafukire ibigere byafukire no batuma wize member umuntu arunayisika bamarika baruni biza kumwakira watetegereza so numutandika kushusha kure konje abazijya barapakinga motoka so ati niyo Caucus ya yesterday baronda we out ati bigere fikire birenka kasi bigere fikire niyo NRM yatanka kufuke bigere ebunefa saba kuba binemeramo batanka kubiyereza hi babishomera baziki abo kuba kabaka wedemu so mtebekana za program ekibiri kiriyo mu Caucus ya nyomwazo aho berori ekikoro munonga no John wanogamba tanaga I'm sorry no bajya abantu ba NRM inekizo chamani
ubwo no bujuruzi actually kaso yacu manye ubwo no bujuruzi bw'Imana ekibire kiryo mu Caucus ya NRM icyo kubanza cyabyona hariho rukungano rubiro rya Amerika buri ihanga ribire ryine kutwara abantu bashatu Uganda twira abantu mushanjo naba wayongera munabawe kandi bagenzere batamanyine prime minister atwire abantu abeyi na vice president yatwara abeyi kuba ikere kuriya ba organizers ba receiving aba vice president bari yakubizire barondaho kurara habura so polisi yaba ko atabari ba deporting bituma kumbe byo oberobere so kujyona na Michael kababera bahiguru nicyo kujyana cyo mutumbi tuskashindika abantu yuko bonka official very good bakagenda no because bakagenda vice president abantu abandi bakajya kore byabo hati bakakora idinga so kuba ikire baza kubakwata kuba deporting ambassador wa Uganda mu ihangero yatera Museveni yagiye tukwe mu kokurya nukure koko kandi wanyisingiro finally boherize sente zihanga boro muntu bamusisireho miliyoni 25 twabagara ukubagara babareserenke mu guta babarita bahura ya post uyu mwabere natwanze so ihanga turigiro mkuswara kwa mbana so government ya NRM ekwebindirwa president Museveni tekyaswaza tekyaswara kuswaza echo kibe kineka kwate kina Caucus if I may understand yes kashi akuyaringa ko gasano president Museveni hati besere kubabuza ntiwe nabanja ndani wa vice president mugenzere so omugursi akebwa akohereza nabanja yagarika yohereza vice way watakubati yabohereza babiri so buri yomwe agenda n'abantu be kuzo kutungo munyago so ihanga nyenda kusasira ihanga Uganda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ihanga rehikire yahimanguruka so NRM eswarize mu nonga Uganda so nahungura abanyire bagenzi banyu mu mahanga gaheru nibagire kibiro ko wanyu nikimbanya atyaka mukirebe washwera umukazi w'umuhembe okajya Rwanda washwera umukazi w'umuhembe okajya Rwanda 2017 no mazungarabara mbe okajya Rwanda nka okujya kuma karuru makumbi wayegwa kaguru ka Rwanda akaresere Kagame obwagire yuko buzava ecyakubiro no cyumani so Uganda is better off so kigara bagurege badia icyambiro ni nta kimenyo kutakutagamba no icyambiro uri kandi gabera cyo kubanza ndaro convention hotel yigiye kweto serena hari go convention cyangwa kabiri nkatunge sente bakashashura na dora zese abagire kwatara umtebeka so program tine ya da kwatsi ndi cyo record umtebeka so program nomanya ababa nyoka roshabura amanya munonga makumbi nyoka nazo in fact nabo ko munwano wanje akafo w'amarura naniza kumwesengereza mpatsa muhasente ariyo amota cyo registeringa jonyo agenda kora katemba amota rero kendera nako nyina ko rabiho mutumo akingwenda kwenda na kumtebeka so program government ya NRM okumanyante neshwaza nihangari fire owanjye mashaha ni hihitana okorga kwiko wanjye aroho kilomita no shanu mushanjo tukase mu kuba turiyo musiki konka twine mashanyarazi ibyaro byona uramanya umuteganisha program cyo mu ihanga hizire ba mafia bari mu NRM no batusoroza musente nyawe sere yanjye zirege ginkuru batweri na miliyoni wano sabe binabi babitoko umukoka wabara mnongo so twine ba MP ati ba MP no bakyo umukoka wabara mnongo okay akisere mumbo nuyo ari misaba shanyarazi bakaza kuma mashanyarazi yagambura abantu besharije abashaka compensation ti babazi bitu babareti bari misaba shanyarazi konka nganda kumanya no mushaka kuri ya harana basa kubi wabara mnongo wabara mnongo kandi icyo cyahitegereza
Owari mnonga Sky TV no só custa mu rujungu John reka John Tintero mu rujungu John reka ndaje hotumo John reka Oguro wamarura John no wakatemba Sky TV irakari abantu turi mu program y'Eishengyero nanye Boaz wa Mongolia program y'itugitire na ha Radio 5 cyena na mwena katonzo mushanje fama rushere DJ Kanyamuntu aho gitera kandi program yeji abakugi turebereramo naba ekaya kuri Saint Hotel neshangwa kamukuzimbarara ashungi na Divine Mase Hospital haruguturu rwarwe bikono kuza Bushenyi ekaya kuri Saint Hotel bakwino ruhereza burungi nko buraro gardens aho kore mukoro ya bulicika conference hall ebarere mu byo kunywa ibyo murembe ogwa hati nka coffee cocktail mocktail na milkshake kandi bine restaurant y'umurembe eji nekora bakweza chance cya mushana cya kiro kandi nekoresha zona nubwo kuzayisha heji restaurant y'abigwire nko muri ngo kushemeza aba customer bitu hari yari ekaya kuri Saint Hotel Busande ndikweretera live band kurgasha 12 zo mwabazi mpaka shaha 5 ziciro rero ushemero ukwenda kunye gushyiraho abyayikaya kuri Saint Hotel no kubakirira kamukuzana ro bateresumu ya 0 mushanju ina emwe ina ibiro mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiro munana wari ekaya no bari yo mukamba bakutuhereza chaya ha bakatuhereza ibikunyweraho bakuturebera program y'Eishengyero ntwenda kwibaza munonga ba ekaya Sky TV ne yeta iwe urkwenda kutungura interanta yawe na munonga kwego kugambira mbantu so omukoro gutubwira ho nchaka ari 23 hari Mbara High School main hall so amashomero tekatekangu garonzire abajwekerwa so mukwatanise na Olivia hamwe na Vincent Mujinya mureta abana tubegese okugambara ombantu rero inchakare baye bagambe bamani ushangari nka Imamo gu ushangari nka Pole ushangari nka John nari nuwagaba noza kuba noyesima byona byakorwa Sky TV turumizamo omwami nuwagaba Caucus ya NRM idea rekaberi activity ya party abo inchinezo mu State House kandi yangu namaka nishitongore chihanga ate manyate hayicho bakweta complacency mwene kintu kukimanyira munonga ukaremwa kwahura ate omuri obukire omuntu yaiza kuba president akabire na tansa emirimo ya government emirimo ya state na nemirimo y'ekibina cy'obutegeki konko ijo kigendera emirimo refused na shogu mu gutahira umugundi kandi tuwe wenka abako no reba state institutions ebitongore bya government harayibe kwikaba kagambara NRM nk'ikibina fact otiremu namaye otiremu na police haribuze zikagambara NRM ukashangu NRM tayine na spokesperson urukugigambara namahe na police nabo echo abo kutura mnongo mungu NRM hate iniba kweta erwire ndware bakweta complacency kumangu iki ne cyayo hari ibintu byo bibaho sofa ibyo kufitera misho kayote ibintu bibisibwa hekezo icyo kujyanga abantu bamazira imyaka mingi umungoma kine ndijo reason ukumara imyaka mingi nkahi umungoma hako ubwire n'ubuhika even the ability to discern no kwahura ubundi byanga niwe kwegeze uko bitanisa bigira ki
byanga hati nicyo kurebera abantu baza nko ku imamu yanagamba abantu baza kuzo mu conference ya UN ubwo yokorora mukazi ndijegena n'umutabani ndijegena n'umukamwana amuteke ndijegena na nyine n'umuteke naho usigaro hato kiza kwitegereza ushanga mu conference ya UN hariyo families mukamukaga konkane biyita abajwe kiriki Uganda kandi umuntu omwe umufamily omwe yanabasa kujwekera ibyo nebinte bikubaho abwa complacency okushyobunako ukashangwa ikintu cyo n'icya ati wetekateka bakatanka kweta president uri mu Rwanda cyane na mukaga mwana twurgizo be cyane na mukaga kukirizo tokaza gamduka tokumane be yo mwonyo tokaza gamduka gaye noragire nuko endaki tokaza gamduka so hari ibintu bikweba kandi ari culture yo kwadapting burukwemererana beshongore cyishongoro kiyanga nangunyu ntekateka nganyine kaya kankumukaba batishongwe nana ibuza buca abana batakwishongwe cyishongoro kiyanga kanija abo kubo already it is routine kiriwe musayike exactly routine so cyo kurebera umuntu nagira abantu abakumanyensa yo gutora mba kugira ngo umuntu kurabe wasiko bwire ubwo gwahumure aze hundi baba takwanga ubwo tuyire bane benda ngo ebinte bumwe systems zigumuze muri zeki nzikora nangwa no uri agoma ho kamaro gwire nacyo kiri advantages konka kandi advantages nyingi ziri mu kwinduro bw'imbizo kuko butari yo bwakatwire tatazara ubwo twangabe cyo change ejo tere change ejo niki ejo familism ejo familism tin cha tatazara political dynastism ejo dynastism biki eba kuteka tekera abo muyiguto mwingi kongashi yetaze birundi okwiguto kose kitara ubaba takuzibira ko isimba toko isimba no kuteka uchimusinga ukamusinga chikusinga in fact ara inde meni ndeba nimwaze meni ya WhatsApp nareba yo no ndijo nawe nawe yino be namugambera ngo ubu nako ngo ya cyahwire nayibuza buri yo nkuru kurugagwa kitura we nayireba ngo nabasa kutegeka Uganda kinyo nayibuza so ebyo niberetwa nendware zikuretwa complacency kandi abantu n'ubasasira bwo ko ibintu bitekwa kubaho abo batamamanyire kutegekwa abandi bantu abo batamamanyire kuragirwa abo batamamanyire gukora tabandi abo batamamanyire kwetwa ngo ibanzo ijorebe bo bakamanyo kweta abandi so ate bire culture umuntu yamtaha no magufa yazo mushokoro kongasha Moses government wakireba government ine umuhabuzi wayo mberagiro umwamikiri wakiwanuka tu NRM nkapate bine director legal services akari Oscar Chikatima hato bano abo abonye batakhabara pate chairman bakamugera ngo umukoro gwaza kuto mu state house no mukoro guri partisan no mukoro gw'ikibintu hati kozi kiwanuka ba mu Caucus namawo abyalo niyo kubuze bubuzu ni minister Rija rogo mutatamu wakatemba bagamba kibiwa kiwamuka yasikyoka y'umawo bona bari mu department yemo atone general constitutional affairs so mawo tuje kuganiraho abo kwana mawo hatu de masanari hatta ninkawagana hatta makuba ayo mo dipe ya mawo ejo ne yawagana abo no bawagana masanari batere mu yesente batere mbundu yesente kugira ngo hatu kuri yo minister namuza kukiko mu cabinet kumureze kukika no munara ko all of ex officials one on the members mwakiko kuka police yeta kukizana na police ya DP enkore DP kwenda hatu no gumo mwanya hatu nje umuntu wakufuruka furuke nyo mushana information aborekere imamba kundi but you are not informed enough to inform him here aborekere imamba kundi abwo kuba atko yigani kubuna mushanju mu constitution negambe bakweta ministerial responsibility collective cabinet responsibility tokabasa kubona minister ukazum cabinet ekarabya mu enkora ya government utunyona yanga okijoka jono naji hakanza
shanore kuro bwa minister cabinet unanimity kandi ijuka ngati kuriya no yemembere kibine kindi kandi cyo kine kora nenkereza etakushana na nenkoreje yi cabinet ya leta hatoguma mu mwanya nkakavera so nico najya nti hatogwe ubwa minister nabukora ubu government konko mu DP na masanari no ukuremeza DP kuba so ubutahabura president chairman wa party bashama hari umuntu ukabura atokarangwe cyo kuzamugamba namisho gahakwereka ngo namiraho icyo uzagamani yata ni ncamanya ahantu ireho nasi aho wiri arakarangwa akafutaho akabakutakanyine kakwafuta ngo what don't I know usatu bweru gacyuriyo wakiboneka inkereza ngambeje senior at government akana private lawyer at government twikirize cyo kurebera n'umucyacyarumu ito umudini je yite y'abakristaye hariyo na mwana mu government no baba bishop basiyo bwira bajya ngo nomanya bible yo bari kugishoma n'ingiro no gihurura ukireba bakaba kutari bajona na bishop ondijo kaganeta so hariho nako kwika no bakora kurungeho ta aka expire day so kwika noenda na rutakwenda hariho kubaho abantu bakwesiza bagumisaririza yotekateka mbakwagira ngani mwene bagumana bakuriho bakwesiza John kandi rugwi some joined on that hati kuba twaza kuka sumu state house niki webale mono ati takashira aliyecho Norbert Mao ni member of parliament bakubuza Norbert Mao bimwe bakubuza ibyo Norbert Mao taliso nguni nseme tamugamba kujya kumugamba hose muri kusaburusa izo public office hati that's rude no nakugira ngo Norbert Mao kumugamba uti kusaba permission uko taliso now so at Norbert Mao akarahera parliament nka member of parliament next official yes yarahera ose yatwire ni yakozere ni nka member of parliament yeah true ichatine voting na akora buri kimwe cyona nyine na privilege zone za member of parliament except voting kandi na masente miliyoni 2 za member of parliament ezo babahere 2021 nabakazumo yes no bizelete iPad bazokaba member of parliament abatiriwa karuru nabakazumo kandi kwiza kandi ati basto borna rubakuba batazumira is okay abataka mugurire atakagira motoka ya ministry akaine UGC double cabin brand new ya miliyoni 5 so birana sana kandi cyakabiro no Batmao okwijakwe parliament akaritwe na rimwe tiye mu voting ino bamutirire karu makumbe wakugamba munno akatagamba munno halo Batmao parliament aliwa mutwire isego akatwaro yito ba movement so constitution yetu negira ngo ex official wena nali cabinet minister Caucus yetu nezamu habo kuba umuleiniye ya ministry heine ebyasibiri kuba nasobora aba MPs baketegereza abo kuba Caucus na agenda so Norbert Mao Caucus nabarumu wano gitanishinga na umubuze secretary number 2 habwachi Caucus ya NRM Mao is a member atakuja no ene ba MPs be no ba stamu msidi opposition we na stamu msidi government toka murora he sits in the front bench or on the right hand side of the speaker umkono wa government ba MP babonye naba hire card kandi mu stamu opposition that is how Mao is running his party now habwachi atakuja state house hati state house president wihanga nka Uganda riri in a volatile region nka Uganda kubogera meeting eri ya short notice eyo tasoko preparinga enough security aho kujya kukikera nikikweta gisango meeting ejo ogeto state house habwachi nicho kurora na that is by law yes man ndio ni mugamba ate bitu ya security ebitu ya security tubiri ebintu bya security tubiri bokubatsa meeting ezo kurora president na yeta na meeting abantu ba ambassadors and balete handi ko mu state house naso kugira tumujya ha ministry of foreign affairs mbasanjo ba bishop aba bakugera tumujye twanze torole amakanisa gabo namanya hagari ba imam aba kugira tumujye torole namanya habari idwera bena meetinga mukazi wa kabaka wa Uganda mengo najimanya namanya kurunja temengo na plot namba najimanya konka kwarenjinga security detail ya president
no yenda obe ogikozere ekike muno at least 2 weeks ago ecyo bakora abuse inchije kita ecyo bakora ki abuse abuse yakigwa kandi ba abusing aki iki ndio ninkoreka ngo toso kugira ngo hati nabuze kibuzo cyorobi is that the law or common sense? It is common sense or revolutionary interpretation of things. No, not a revolutionary interpretation of things. Hati Caucus ya NRM kuba ombuteke semiri kuba nekorwa ahantu hamiringo ebiri. Number 1, party offices. Number 2, hiring a public place. Nicho ntumanyisa ngo bwerali party offices ahero hamanya plot 10 Chadondo Road osemirire kuhataho security kumara sometimes security ejo never na inconvenience ngana abanya Uganda abandi because no kusaraho n'ingudu. So how do you account for ebukoresiwe first wait utakamburize kibuzo nakabuzo narikabuze mbigarike mu nguma okuvuga yagamba ebintu ebyo no bari rot hati president wa Uganda babuza jene bari cyo nashaka president wa Uganda omu budget ba MPs budget ye ya entertainment na refreshment hati buri kala billion 8.5 at I think is 62 president not party chairman not party chairman ndio ni president then a budget a donations ya 70 billion hata I think 123 omwaka guno ogwebye nsimbi so president omba kwikirizwa ko donate ingera na party ne soko bamo kuba akoze ibintu bya billion mu here because donation wait a moment wamba budget ya 123 billion to use in 12 months. So, mnichomanyisa ngo wajimpa wampa almost billion 10 zo donating buri kwezi. Hatukuba ni how billion emwe zo kushishagura. Ukwata kushishagura ungaba MPs ziri budgeted for. John, nuwaga bakakubuza no problem. Nekiriza. You had some wahura John na gamba. Nushangu president abire president nyumwazi. Security y'uno Uganda rukumu Rwanda cyane na mukaga wa president wa Uganda ku rugo kubanza ka Yoweri Museveni general tubaburwa okireba president mu state house akata meeting abantu insecurity ye etandikira ryari no cenga kandi resirwe ki igi insecurity yujya ngo natekwa kushita mu state house aharye bitangazo ahandi hona takuza abo bito turyo mu high school president akayija to addressing akayija zo mu cyaci ukireba akirgo mu cyaci hari y'umukoro twashohora heru ay addressing abeji akaba yemerira ahare na hibo wazashitani hati insecurity iyo kunga abantu kushitama hagati naka ibitangazo muri nyuma na zakatusha nibindi eresirwe very good wabuze kibuzo cyo kandi ni kigarikamo hati kandi kuri kigarikamo gore kigarikamo ori amangu hati kiyo nkibaho kiyo nkita we bare mu hati nganye mukama wanje ogu secretary general no mu mpate hira kene mukama wanje twatugambira abakungu bamwe ba pate na ba government ngo abantu abamwe barajyaga kwido mu government kukoramo basimiri kora basuru certain processes because nyone ntagera muno mu details nani mango umuntu arakozera ngo RDC akacharinga committee ya security mu district kandi district zimwe ziri ha border ebintu bimwe ya security nabitegereza for instance yabuza tukenana na mukaga you have a new border ngukenana na mukaga hato wadiyo nabuza kenana na mukaga yayebwa ngo ADF is a creation of 1996 Chenana na mukaga aliyo nabuza chenana mukaga yayebwa ngo RRA is a creation of 1988 at the same time RDC omurungi wa security kana sama na cyaringa nakachiko ka security yayebwa ngo volatility nebizibwe biri ebiri hanu dafuru bakatandika in early 2000 wait a moment because yajira tubuli hakalo hoki buli South Sudan ekesagora Halmain Sudan ebiro byokwezi 11 byo kwa musanzu 2024 konka orutaro rwabo rwabero roho rwa civil war rukaratandikira ale 2000 so hanu akavuyo hanu ka Kinshasa na Kigali he knows
Bawamba bari Kinshasa, one of the longest battles. National that was 1996. So wachenana na Mugabe when president wa region in this mwaka chenana na Mugabe president of hano. The levels of insecurity in this country and in this region tubine buzale tubukwingana. You either appreciate, yes, you either appreciate that or you don't. He was more insecure the other time. Yes, come in. Ati nyewe chikwenda kugambira bagandi banje kuchira mnonge piga nanga jono tigina shonga nabo cyo kwanja byona. Abona mangu his excellency the president wa Uganda kandi cha person wa party. I think it's chine shonga yona kuja the president ya itabimba za parliament mu state house. Wakatigereza chine abwe chata president nagumana yo cha person wa party wa NRM kandi NRM party ruling party. Wakatigereza so ngiza kuja kugumira kutanisa NRM na government because NRM ni mu government. So why do you want his excellency the president? Because that paisa ubuno mwanya kale ne office zapa akwatsigira kumitingira abantu. Ogwariyo navuza atumotoka kani RDC abacho notama mukazi wao tata RDC. Tumotoka ni murumba wa government. Atato mukazi utamutama mpandishe taxi sana hiyo tumshana. Nina kakwati. Bwana yanakubuza. Yes. Ngati President Biden akare tori chikorwa DP mu White House. Yes, na atamukoza. Diari. Na atamu. Because the president. Wagambro future tense. No, na atamu. Kuba yenda. Bibi abatuzama na atamu no president. Wa president democracy ni yego mutegeke. Nagiwe tukuza ko Boaz. Urakirebire. Ndakirebire n'inchimani. Umu America bakwe president ariko tori chikorwa. Atwa banaita ba senators na aba DP. But he also knows. Yes, he knows. Kandi bo actually beine nenkoragana eyama nojuka Pelosi Nancy Pelosi. Yes, briefly Nancy Pelosi akakwata ekisani cha Trump yakitagwa. Immediately amazire kuba speaker akaja om White House okusaba the same person atagwire bisali byonerale kusaba tenda kuletera budget y'injundu we yakigwita. Yes, so mambo wazi katarajira mambo wazi ati aba onagambo ndiza tayirumbwirwa mugende. Excellency the president ito around complain mwanyeka tu report neita humbwa DP jeno sura wapata wa NRM abamba city. His Excellency the president ashimikoza privileges zine ka president wa Uganda akano cha pasa unapata kubitika kwa kaso state house. So I really no kidiscussinga na is not an issue. Kunywa chai abantu bakate bashimwa manywa chai ya government abo ipate takuteka chai yayo yukabono nywa leader of opposition wakoba ali mu country tour zone na agenda na convoy ya motoka mukaga za government ina ba police ba government na banya fuel ya government na barara sente za government. The same applies to all no magana first time na makumi waza museta house ni yagire abo gatarangire kuzayi akagiye kureba president katagiye kureba chairman wa at what time does he see being chairman of NRM? Tugambika ko kabagiye kureba president omma we yabena nshaba turiyombuire kwa Boaz nina kabuzo nimbuza pole nimbuza nimbuza katwi o president yabena signing endagano na DP kali entebe mu state house bakaba ntebe mu state house niba signing maisa mama kagenda kanye bakina makumba karu wa signing cyangwa kata signature so tunanye nakumanya makurito tugaruka ngana binyango banyima kaba yara ni ndeba turinga so really pore gumizana so ikikona manya pore bwambo mwa waitoriye beno manyi batabura nariyo mbwire Uganda tuyoma pate dispensation. His Excellency the president nari president uri kwari kwasanga ryo mutegeki yabari cyama kandi eje pate ye ryo mutegeki yare His Excellency ashimye ko leta abantu nagabo nabo abamemba zo parliament abayinara himu mu state house ko state house nayo no office za president muka azari abatwara motel kai no office za kwasanga bakikigamo nabo. So I think naba MPs ba nupu tubakumitingira kabocha nuba mitingira mu parliament
because come get witness special kwasa kabamara hatiwe bya byakore marigoni yagama tubuza so the president mwana agama turi kaba y'umukwaye iko gata complaininga umwana atere togoro ndiza tambese Boaz Mkwese makumbi omwana wa orto we na vapore kapore kwa kumarationali yoria omwana wa tena president wa Uganda niwe chairperson wa NRM mwene maona ikirizibwa okureta DP conference omu office ye ka minister abantu nyere para bindaho reka kubuza kandi president wa party ya DP ati nyuma za wacha wajibu kwa wajibu nyene ugarike mchuze ta omwambo wazi nyende mwami katwire agarike mchuze cha specific buza makumbi au baragireyo naranga makumbi aragiye mu office ya mao ya constitution affairs bakunta batabaje John bakunta batabaje nyoni information azara katwire omwami katwire buza makumbi president Museveni ayikizibwa kwetora ikikorwa NRM omu state house abone we president kandi chairman wa NRM kiyo argument yawe mbwene minister we wa justice and constitution affairs which things honorable Norbert Mao na president general wa DP mbwene wona ayikizibwa okweta urukiko rwa DP akarweta mu office y'eka minister yakamwa kantu Marira nyakire mumwe audience kuya last year bakun bambe mabona ba president na ba minister cabinet ya NRM ya mashayikana ati kise chiko mukaga mu office ye that's no problem makuru turwo chiko twaramanye na speaker kati chisaho local district government ya protection minister council ya mkede ya office John abo kuba aba NRM riyari Perezida vice president bagire bicwimbi umutokso nujaba turi bantu mbareba hatubashanga bari mu bara tubashanga bari mu katari bara no zikunda kuonka turi active jo itereka imama kagamba ejo kubanza cyabiona ni nyenda kugamba ha akibana bagambe cya insecurity president Museveni takine mu Uganda we no gwakwesika apart from Mao no gwakuba mu kazi we no kuba mahe takugeseka nureba hatiberebi natamburra umukaruru ka popcorn ya narambura parade ngogo no president uyanga mazima echo tukuchikaho gujuka no bikafananga kabagura popcorn ya narambura parade na yumkarahuri hat president ayatoriwe miliyoni na miliyoni z'abantu abantu bakumukunda ekikumutwara umukantu ka popcorn ayishirikiriki nabayisherekereki unga imamu habwa abantu abakora kibuzo kirungi ayisherekero nayishereko reka tu bandiye munegamba netera abantu bakamutorana reka turunga yatungiga nari imamu reka tugura abantu America Joe Biden akatorana abantu miliyoni 8 ninjero umunsi yona nuwe aratungira abantu bingi kutera izina rya karuru because ahandi nkaza India bakosa parliamentary system so natari izina rya particular candidate level ya prime minister Biden hino mutara kumwa kusinga Biden kwa kawa murebero mukoma yes that's the one nicyo kibuzo cya bitwara ko kama uwa tinkangerere kaba mukuba gire ko kamwe ramurebero mukaruru ka popcorn kandi nuya abandi zo kajyamo akakukweta so program bana babuza Caucus aha ya NRM abakene sitamo mu state ya usikire kigwire because NRM in office zayo cyadondo NRM kuya kube in Caucus eshe mukubana itwara cyadondo head office za NRM twina office cyadondo tuzino mu Kampala konka John tureka imama kagamba okay obuniza mutwara mu marura bamuherezo mu rugo so mutebeka so program emyake gezere gumza mu imamu nyonkuri
wareba omukokasi ekyo kibano bagamba musimanyi mawu n'abasokutwara y'abantu abugane y'abantu no office ya mawu it's a public office buri muntu wena ntagitahamwa kuba ni ministry ya justice and constitutional affairs. Very good. Kwato mungaro. Mukata kuchitse nkiko za kandi Museveni yete public office. Ingaro zurwacho beta wetunongelinga. Konka John Toreka nani sabangwa kwato mungaro yagamba point mungi. Omuterekano so proza kumuyambara muka. Omuterekano so program n'abaturikiriza bakutorera. Nti government ya NRM na president Museveni wayo na Mao eriyanga ngo mukureba economy yo kweri bibera abanya-Uganda babanyunyuta hati nemuhoro omuntu kuhereze sente mbusimanye ne billion yanarazingayi ez'abantu bakuza kutagura no gurura abantu bicupa bw'emizi okashanga amashomero gafiri tagaru mu bukozi ahundi kugambira banze polisi hatu watwara yo mushango no teko kujyana exercise book ombari hempa prazo ku recording statement yawe trine because omutebekano so program super government ya president Museveni yo kumanyegwire na Robert Mao no haya nkubuza okumanyegwire abantu bazo mukokasi baza gukora busha ecyo kubanza hari ebintu bikushasha abanya-Uganda tubakubikora ebirigero omukokasi tobihurire okutereza umurimo gwa kafuna okuhendera omukyajo cy'ukurana so bushomankuzi okorekeraho fundraising zo kunyiga abantu MPs korekeraho kuri sente zabo gukora iby'abantu ebyo tuhura n'ibintu by'ibikombe k'ihanga omutebekano so program ebyo bintu mu DP barabitesize ebyo bintu bitese aho kuba neginesta then hatenere mu habatu fuwe bagambaho ogira ngo bakora busa in fact icyo nanyenda kugambaho ibuto moderator ekikuru muno kaso eki yagamba Robert Mao kwa kuba naza kuragwe iteka nga minister wa justice and constitutional affairs tukamuha instructions abaziyarire tumuneki turebe n'uruswazi ihanga n'ingaruswazi abo kuba for instance aba bamuhozi general muhozi mutabano wa president Museveni abantu bamwangira ihanga ryona hati nibenda basmagoringe iteko mu parliament nti ba members ba parliament babe no batera karuru ko aka president mbwe abantu baburijo baterere member wa parliament batora no president because abantu muhozi bamwangire ecyo tumanyire nkayi iyanga rumwangire completely ejo no point uko kuchonoza kukozera byari watete ejo kuchonoza kukorera imam omutikashi udori kata mu Uganda ejo no point muhozi akaraba kabare yaterenga ro abantu bamuga benga kumwetaba ba leta siba yaje barabusha yatagura stage abantu birukanga kurebe bibero bakanya yashaka kubahubira aho hati yabo muhoza inabantu babu wayindi kwatagitangira nakaba hariya tayino kwa mobilizing bakatwirebesha rekire bataho mwina ko gwenda abo kubikungara batire reka katwiragarikemo naza kubwira nagamba gabiya mo obwira na Etoria mutwere bugamba katwire tatine bugamba abo kuba ikungara kabatera bagwashoka bagwachuma so mutebeka so program aho turi umuntu tuzogumisha respect pastor wa no aho turi umuntu protecting abantu so anoza kwaza bareke makumba tense ari nasaba protection kwa naenda ku president ataba mutebeka so program n'abaturikiriza mwena makumbi ati no kora nk'abanya-Uganda n'umuganuza wa no ekituye no kora nk'abanya-Uganda nekintu kimwe nupe yori no wana ngo ekamara humba I think wanire no punani okay wanakambera ngo ekamani president wawe wa party na yanga nupu takumango inamani takujeta party yatere constitution na hajira president 7 uweka mutatandika ejo kubanga cyabyona abanya-Uganda nyenda mutandise kintu iki boro muntu waina karuru akeye boruka koko kine mferi ya Robert Mao ni minister wa justice and constitutional affairs kandi government ya public of Uganda not NRM
icyo tukikumanyisa ntitwe abadipi twena tuzoka Museveni yakaru nyawe ndyo mu bantu bakorekero n'ihangwe abo kurarana bashaba kureba president Museveni ruhanga yamutwiye imamo bwire bwagenda one question rero mbone kwakira ko ikibuzo cyoro bikinkana kubuza imamo kono jya muno ukora munonga noenda na ruhanga akwiyeho president Museveni kwembere hanga nyine shonga zangira kazi president w'ikigombe cyawe mawo nakora munonga kugira ngo president Museveni agumeho omusangiriye kashika na musavinga icyo ni kindi na musavinga icyo ni kindi ati izoka sanga izoka sanga munwanu wanje John asikira amahanga mao akuyatsara kadomora mao yateko moto kumetsata na nyakazuma NRM because ikamiyamba no NRM akati na muno rwete pore buza imam turukuza kugenda program ngora amazima sitogodo tinda kuyambiriza utanasangera kare umuraro njya kora iki pore rei cyo kubanza wasangire to kumanya abagana batereba president wagama president ngaba tekibuzo na hasa ni information president wa DP minister of constitutional affairs is supporter wa MK movement actually is one of the best no mchigara kagenda nawe nuya bya kwa serious sound na sigara kagenda wakamwini kigari wa birthday akata mwini abo cyagenda nuya bya kwa serious sound ogogo kero ngama ishaje ku makumi is supporter wa MK actually 70% no mwagera iwiwe wabara mnonga actually utatama temuzo wangambira agambicho ngabo cyo wangambira yuko zabote thank you so much wangambira no tumuhostar wa president wangambira yagira ubunde bunanya kabagira President Museveni yakakora statement cyangwazi katwire nyene point of order yagira katwire ayoserera abeherera abantu abo wakatwira baretse akakubera ngo atera amaze kwishaka mu radio yantangaza abaye bari mu radio bazore ece ntabuza kwicereza ebu wagamba hari vice president wa DP umwana katwire akashanga umurudi ntakwenda gamba izina ya haje tintuka ati mugamba MK ati nyine message ya wahe kugira ngo ntwara MK ati message jinasum baganda katwire barecore utajo ajoreka Michael Boaz reka nshome message njiji good morning pore no reka nshome message good morning pore we are fine reka nshome message ninye ndikuza kushoma message ninye ndi neutral ndo yayo mstudio dewa rewa haro karchureta ese ndo chuma karchureta Boaz therefore echi onomuleni mu HT sa omamukatwire kandi tatazara unamnonga je ukatwire ile capacity yo kwija kakujweke kinto misho gabantu iwe ko kagwerwa nakagwe kakana no kushanyana washanyana cyangambara makuru ninye ndakora statement mure kwembere Tereza kamera kuri statement ya simba ikono from grade ninye ndakora message z'abantu then tugaruka mu studio tukamuno campaign rena twatwara ngo reka shome feedback then buri munsi umuha chance okugamba akakwenda gamba abaturire ntwenda kubibaza abakureba program yitu Eishengyero hana Sky TV kandi na Radio 5 DJ Kanyama bari kutera abantu sigino twine feedback akurugomba ntabakutureba mushabe gashomana kansara district ya Kiruhura najo keregombara kenshonga mushabe gashomana nagira umuze sentu igobu yabakira RDC akagire motoka iyo kuzo mu office ya government ne motoka ndijo iyo kuzabugenyi nara kuzakuzika iyo kuzapate ha political party akandi obareno taho wanyu
Owabe no tawo wanyu kana bano kore mirumo ya RDC. Of course. Nukutawo wanyu. Arongo kukora kutamuta. Hati kankubuzi. Hey, at what time does the president of Uganda cease being president? Kari. The kanshome message ndijo. The kanshome message ndijo. Bakuzanze ibintu message ndijo ni yanergo omwami Rogers no waburunga. Rogers no waburunga yagira ati onsimire John okweriza ekitiinisa n'obutateganisa abandi bana bagamba konko mwijusye ngo mu program ejo nitwara obwire tubara kubyama ngo tubahurire onsimire katwire irizoba yakizayo mu cyumirungi onsimire Moses Ntwiga naye bare munonga kugambira insamazimo so buri umwe ni cyanamwe bariza yona nowa cyabajinyi yona nagira ngo NRM Caucus erimo abantu abokoroba batini cyo bakubuza icyo yita blind royalty nagira ngo ebinyabwoba tebeka hantekateka zabyo omisho ga president nabwo icyo ncyita demokurasiya yona ambikire we nukwe ari kureba inshongezi twine feedback y'abandi bantu nkababiri nari bashatu then tugaruke mu studios kandi inabaretwa abwa text message oguma mweta nwata huje musino warwetamu cyuruhura najya ndiyo nimbare ba live nyabarizo mwami John na makumbi aba submission zabo nungi umwambo waze kintu cya president kutora na vice president we Jessica Lupo ngo amujwecere then nabanja na group ye bakajemaho bakagenda icyo ncoreka ngo numenaremo nayo tara mu kwicerezana ikindo mwami katwire nabamutora ukagera MK so ningira ngo ni sympathizer nagira ngo katwire tumureke ayine choice aguma mweta Andrew nakora na microfinance support center sanga nagira ngo Boaz tuwatu tingu mabwenti atawusanga branch ya microfinance okay Jackson nkora nyabihere niwe twakoreye bare kutura I think nanyina ho message yinanyenda kushoma kareho yijera aha WhatsApp guma mweta twinela ubene mukombozi omukozi witu wa Sky TV program yo hangwa na kora Radio 5 najangwe ekiri kumanyisa makumbi takuratira minister mawo kana mhakanisa nsimira ba MK banywana banje katwire twine otati na tata bakama bayo bagishira mukombozi we bare alaube no kutureba hari message yizire kariti mabwenki kano zire kagabuji obuke bwabona ubunyerere Verna Katongana na kansara w'abakazi wigombora yarwe mukoma na mijena najangu na asimira cyuma banta bakagera NRM program egiye nyine tosoma yo mu makumbi mbese wakayabusha matwamo ati warwe mukoma yatasimire abakagera NRM okay ningira iyo feedback yitwa abatwine ubwo mukoma tukugitwara oziru akaboza nafani akashonji nabanda keneza mukarambikiruzo mwena ntuza okubibaza reka tugaruka mu studios imamu wanda kugamba ikigambe urukuni cyane program bubiri bwatwa rebo mu kamera icyo kwenda gamba MK ikigambe katwira kiriya katwire na washobirwe mwe bari munonga abantu batureba abatobwire na nabansima abana bizina ryanjye barishomamo babuza ngo kurata mahoro tukungurata yenda kubasima munonga muri gogo mutara so icyo nanyenda kwererukana cyo abanya-Uganda ihanga no manyahuru rigiri na muno abayusi eminyeto ninyenda kubashaba mwana mwendi hangeri rigendo misho tagaruke nyuma mu rugo mukaheka MK project oyino gamana mu kamera tereza kamera mwana mwenda ihangeri rigendo misho tagaruke nyuma mu rugo mukahehe ka MK project batero in fact aba president very good har abantu nkabana abakubasa kwirindira Uganda obo kubanza
uwo kubanza retired Dr. Kano Kiza Besigye yayebembera Uganda obusinyero burara uwa kabiri retired General Kale Kayihura nko kwahumwira amahe nunda abasa kwebembera Uganda uwa kashatu General Katumba wa Mara manyana mwenda bisirikare yani yo kubenda uri rohalisti yawe iyo ni listi aba bantu nibo basa kwebembera bayika bashatu uwa kana akubasa kwebembera ihangeruriye makagena nabwo mukono ni Honorable Nobody Mao first choice aba bantu bayebembera Uganda te kuzagaruka nyuma maona hagera Geno Museveni na hagera Geno MK mujya kumugaruka mujya musobora takazaga mukatare takumanye be y'amazuta papu abo kuba bo bine kada na nemotoka z'amazuta zitaho mu State House takazaga mu supermarket takarara gazara takaraba garugudo rubi president no minister of finance ibyo nana yabimanye kaso na mana shanga so mtibekera so program nabakunde bo mu kiriki ihangeri Uganda na yitwe tina utukuza kandi ihangari yitunturukunda mumwegende sereze mutakatugarura umukizo akinkwenda kwenda mutakakona haruho bushuma na nabugandire buryo mu government yo ikintu cya affecting akiri mu opposition umuramu wo gunugwa next week wa gutaha mukara uryo habiri I'm sorry je urugizigizi urugiza program ye sonyuwa sonyuwa Dr. Bukakanuga mu Ruganda sonyuwa nuko kuba nasaba mu Ruganda imam kwa nanda korabora azo mu Ruganda kunyiga no kusaba ninyenda kusima abanyisingiro bakapima program yeji ninyenda kusima Honorable Nobody Mao yari ya program niyo message ngina nishoma so Sky TV Kampala nabagikwata mbere ndakukimanya so kakastika kariya yakareba yagiriza message so yakusima konka iwe yasime bwagamba so yakusima twe n'abari mu program tinyenga abo kuba turi abanyayuganda tukundi thank you so much so basibure mwe bari munonga mwe bari kuturikiza egumire Democratic Party abadipe barimo no mundeba egumire twine National Council ombwire bwa hiyi turi mu tuza kusitama kurebe byebizwe murebero mu kibina ninyenda kubahumuruza haruho ikintu showire judgment ya koti ebyo ne bishobora bakugera musimanyi habire heki habareki thank you turiyo mu leadership Democratic Party tumuntu tugebembera President Museveni na NRM yangari yagwire numureba bibera amabati abandi bakagatabizuye imam yagane ryo kusabira mwe bari munonga mwe barije nimbendeze kiro kirungi kandi nyenda kusima management ya Sky TV na Boaz so mugume muterezo mu gishatu yise abo kuba program yaza mu life abo ba NRM bigambo byaba waho ubwira katwere national yatitwe ori ya musuma titwe so nito twine vibe nito twine bigambo so mugume twize sugori egumire Boaz egumire kibaza nakweshengereza obyana agamba tino wagamba nawe ngwisi wari ningamba ni give me time na etwa nchabyona obyana shomese izanize leo zargeni mkopo yana shumaria message mawe yayihereza yagata mwana wa nyamakuru mugambi bihoragana kandi mwana wanjye muhoze akamuze nanyo nagirora mwenze message nagererga astagafu munyana wanjye yagaba abantu bana bakenda kwestima kumwendeza iyi top MK movement kuzibara muntu wena kwestima na muhoze because Uganda in a democracy I think we believe in numbers itokana mangiti kajya ambanta bahansi foot soldiers anyina kwa muzama amakuru what information we have what we call ground support that's true at na Uganda yona museza Uganda MK movement
the song. And how about it? It's the song. So what an information? akaza yakusizing yagira ngo mukete ine bantu ato mukore ebrabo namna no kozwa ko umukono gurugwiza bwera nje ko yabantu kujya buzibwera you wait you will see them kuza kureba besongoza no wabashongoza nje ko yabantu kandi welcome to mambo wazi mureke pora hene etiko irecho akachigambira ngo mukete ine bantu ayi mukete yargana za kampani ya robbing nagira ngo mukore kuzemba abantu ngabazara abantu abayimukete kacheka organizing omukoro kwa mani mk kwa barya ogwabuzi wale mk tatu ngai uri sipi popo kuja kwa no kuja kumanya mani mk ino mwigando kandi kiri kikwenda kuyabara bo onankamwa mu makundi mk jene mk urahaji webshuba bahaji tababe ko kanobe umugaba bazumu abakwa bashomese kitwakishimo washimendisha General Mau president wa Mau yakujana yayeshekera wano gamba otagamba MK ni mwana akagenda warwane abasde taragenzera nawe they were 4 members abashirikiza hapa akagire kwenda kinawe akagire kwenda kitu akagira mu yiha yasha boncha mama sigerga nagire weza pore hendere so bana nipendere bana bajya bagize ba MK mwera mwumwe amasoga Uganda gari mukone ya MK Uganda ikena ugendo mesho bongera president bisaba nagishyize amasoga imamureka so tebeta mwena abanyayigara bagenda batrebe come and support us come and good MK movement niwe musabaginte kane mwebare mnonga ogu bamweta Tobias bashija najangu mwebare kutereza konkanye bareza Moses Ntwiga abugamba amazima Nathan bambiha ni wentu kureba nahwere dusono akabushwere najya unyoni nsimira buri umwe wena wari ukagera MK nahwere dusono akabushwere najya ngo umuntu we narukagera MK mu musimire so pore ubwo nawe yakusima nahwere dusono akabushwere haro message tugisindikirwe umwami I got the message yanye bahinangire message yari yasumweje yarega yanirga yajarangu NRM kukasi niyo mugasho abo kuba nerga yo icura emitwarize y'abanyeshingiro ba NRM okuba rayitwa zo munda na hero kandi gambera amakumbi azo mu NRM akwa DP teine rugendo nyebariza katwire hamwe na Joe nabo kuganira nk'abantu bakuru bamweta kato rurunga bashija okuruga karaza kayikoti n'ubushozi kiruhura thank you so much okay okay so ni wasigo tuning ayigeze message omwami onwagaba tugambe byo kufundikira program no mayemwe ayizirihije cyanje ikisisera programs iki cyangwe ni cyanje kina mukiri yese ikisisera program ibyo kunebera tegereze reja tucerebe cyara ni ko mu rugo amasansi numero nabwo tuguru wamangu numero kandi numero bize ene cyara cyikora okwiyo katwirira za TV wezaga samani hato oshangwi mu kwiki kisigeze mu ruki kuka MK tayine bagagizi abantu bamukunda ko mwana wa president kandi bamwitsinza ko mwana wa president no kwiza muri politics katwire mu gendo ko yebihe kikoti kuka MK wa tayine bagagizi sinjo tayine yo tegereze bravo na munana konka turentendera pore na imamu turentendera reka umusahi wawe abantu awishe aba president Museveni kwebemberi hange akagera yahise kandi nana HTC cyahira abantu bushuka makumbe n'entwiga tukore mwito kurugure yemerembe keje mu tutaro HTC cyahire tekateka za hati birya hasa utoka ayi HTC sa ora ako HTC yaza andit achikorerire president Museveni ko mutagani byo kuyapatika ngamba ko ngwishe kwa abantu bakamuhagira umuntu bakamuhagira katuyirutije kuba rondora wa so nyenda kugambira amazi makane nagambye bwawe yo
omushiija wawe abantu bamukunda mukamutabara wa president kandi mazima tibine eshonga y'abakaminisita ekintu ky'okusamwasamwa munarundi nga president please tayine bahagizi yokono babugana katwi ojo ntware na nyimbarebe abo kubaho kubashanga nyimbaro ndajaki notamuraka yino siba kayuko bahagize bayimuke ngo bashanga oko witi yona tubari nibyo yabyaswa ni se ya tubariyo kokanga reka masa ya just deceiving your service mwe bihamye erengo bamwe kamuzana muzana mwisho kuka MK dayine bahagize kama muri kutaburi hano muze mwe byanyu mwije kureba yimuraki nda kiganda ikindi cyo kwenda kandi imbendeza bazi mu tugira ubusingi cyo kureba namwe kamazina gi nakayashoma makundi bamazina byashoma n'amazina g'abantu bose kandi hari umuntu utakoza we narrative umukora ari ko muri yago mazina mwari mukutorera mwe mwago mwari MK numuza kuzumara numuza kubirobe numuza kuzumara MK bari numuza kweronda numbura numuza orebe evaporation mazima hata nimba kuko ari mbere muri nkorme urme mukashe abo hagira yisi utambiro ko mfamu ora empire zone zibamizi zibashanka initanga kandi we mukuru we ora bato mu binyansi byo nabyo mbere ko box ekiti cyanye norme ngenda korara cyayo akamweru nimpagira ecyo kugira kukasi capati tosokusiba tosokusiba kongani nyanga Joni reka turare turukusiba ibyo ko byeka ni shazirebeho ni homo abente kateke kushana turahora ngo kaya etekire Joni reka bano bagabahendera riyari Joni nyenda abente kateke kushana bikizwe bashitame hamwe baganira ntekateka yabo kongani nyanga abente kateke kushana kuko zo bwingi bwabo kukora ibintu every politically immoral ebintu bigwiro mishuka garhanga na common sense bakabyinegeza nkana kuko ku Bible kugira ngo ekibi bakikozesa obiziri wabara munonga so kwaka thank you ekaya present hotel neshangwa kamukuzimbarira ashungi na Divine Mase hospital rwebikona wanotora bushenyi ekaya present hotel bakwiniro obuhereza oburmu oburaro gardens aho korera mikore ya bulichika conference hall ebarero mu bikunywa byona coffee cocktail mocktail milkshake bine restaurant y'umurembe ayiba kutebeka nsa chance ya mushana na cyaciro kandi aho kugerayo restaurant eji neba igwire neshahije ni igwire buzima icyungu cyabo tikukinga nko muri ngukumwe ukushemeza ba customer bitu buri sande tukurete live band kurugashaha 12 mpaka shaha 5 zicuro mwene kwenda kumenya gukiraho bya ekaya abakuterebera mu program y'Eishengyero bakaturetera cyayi bakaturetera chapati bakaturetera samosa yellows na mizi ebirungi byona biri ekaya kuri Center Hotel egen hotel so mutakagira ngo ubundi ni eating place nari ni tea room egen hotel hari akamukuze 0 mushanju ina emwe ina ibiro mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatwina ibiro munana ekaya n'uryo muka kandi Sky TV ne kweta iwe inishomero leta abana bazompaka za debate hari yambara high school main hall nyencha kare 13 abana bege kugambira mbandi bege mbantu byo nabashakirwe Sky TV John niwe ebigambo yo kufunikira program mwe bale muno ekaye jo nanyo ndikunda no byabene igora kaine marketing manager hatebere bakaja Tanzania bakameta Ben Arneito was a very good friend nwe abanze kuntwara actually ohireho mu ba advising batandike ku planningira pamoja bide ya 2027 okuba we are expecting around 2 million supporters of football kwizo mwihanga muno Gureta Kampala tesoko baraza bona abantu bajya kwa bali muno because Gureta Kampala mukono mpigi wa kiso Kampala hotel rooms being around mtwaro musanju so ekaya prepare yourselves ati echo kubanza makumbi nyowe tinkavugaga katara so chances zo kusukanye niziba zitaro amajita ganje kuba bagamara kujya below quota I refuel so echo cyagamba nikisuba kandi akadomora kandi vuga moto gacho
kandi hati nyine kandi ni hoit hatokora ngo bigamba motoka nyine nyingi now hati nani nyenda kuhenderana ibintu bibiri ko ekintu kimwe issue ya Caucus ni kintu kimwe ha General MK kandi nyenda kutandukana cya MK ninjira nguriyare abantu abali hano abakwanga ebya General MK bashyikire ntwishi yabo kuba General MK takujya kusinga 100%. Konke kizibu cyabo kandi nyowe is portraying themselves as democrats kandi omuntu owakorfayinga kwesimba omuntu akamujumira azifu ndichagaro uzifa akamwibera konke mbuzi yo mucyaro ki to me it is utter nonsense really because ogo bakugamba owanobert mawo tino baramugambiro ogo wakusupportinga akena tino kutuma bakandidate bawo obuturantu wenda ngwihangara ndukure ombya demokrasiya nukumanya ngo nyowe obundani nyenda candidate wanje X iwo no borata kumukiriza ota you have a right to support undi okuba gutakutangire kwe mwesimbaho ogu ya listinga abakwenda bana tiya bagamba batahamba dira ngo muhozi is a serving general nawo mba serving general ya bagamba General Katumba Wamara ari no mu cabinet number 2 omubantu abayagamba ngabasatu nubahagira MK kareke ihura nuya sivinga kabare omuhando ogundo mukoro kujya kanungu nuwe chief coordinator nuwe chief guest General Kihura no batmawo nuya genzera kwa serious hoye nubade Kigali kubugana Kagame kuguru ya kwa serious hoye ya General ina yamuhandikane bugambe butakamwahoga General Katumba arigire kumweta mukono on function General Katumba na gamba na almost on a daily so hati oborai na bawo bukagira nabyo ni Rena Puyanje neso kubareho General Museveni number 1 General Muhoozi Kainerugaba number 2 General Museveni number 3 General Muhoozi Kainerugaba number 4 niyo abanje bana babo hatori na waragera tunyoni nyenda Bobo Wine nyenda Kasiri kusasa nyenda Ntwiga nawe abe PC kongo rike kugamba tambuko otumanya okajumirana I think it is extreme last day akintu cha Caucus pate zona nistekwa Caucus pate ya NRM habwachi Caucus yayo never issue it is because kubegire ya saramu ine manamba zo kukireto mu parliament kikagumizamu kikandi kikaba enforced ohireho habe halo habantu abakutekereza ngo no bashobora okutandika propaganda yo kugira ngo akabururu katewe president katerwe parliament abantu abantu opposition abantu opposition no bakubereta talo umuntu wena omo central committee wait talo umuntu wena omo central committee who was brought up this proposal ohireho it will be a very dangerous move because nkijya kuba temanisa ngo bamwe aba MPs abaliyo no bajya kugira ngo kanito tukolire tuyambe tugarikeyo and most of them no mangu bari unpopular most takusokugireza Muhoozi naenda kwekera ground abantu baloho abakumhagira baloho abatakumhagira bine cyose kuhagira and he will be president of this country ahara isimbera hona murari kwa ntwenda kwebaza abantu batureba twantwenda kwebaza aba batureba director Robert Rwakandare obare kutureba ntwenda kwebaza umwami Imam Makumbi vice president wa DP obare kutayira twenda kwebaza Paul Katwire ku rubuga Simba bwero sisiri tarasingire sero nemo obare kutureba obare to nawe John okutureba imeno kutayira John naguma nagamba shaka byo mutuke kusikireko Makumbi reka tendere tinchera rero yo kusoka reka tuherere program wabare to nawe John kutayira wabare Moses nwaga Ntwiga plead kutayira tegene kwa timu yitu ntuje baza abekaya kuri Saint Hotel mwe bare kuterebera DJ Kanyama bare kuta program ya Radio 5 Ensiona ekajhura msagaraka tuongera nshongezo rwa katanisa biteri kujana bana Boaz wa Mongolia obangani sebindi byo nakonkamu kama inamani ebiti biteekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu Sky TV irakari abantu Sky TV in conjunction with Honorable Robert Mwesi Warkari